bibia akwaba ede ebatu majiji HSO muni aba musonfo EPS kapane nenso minimum edi echie ade se bia na tete danada yete eye ensem foforo na enede de ensem a ababeto yakono esoi ehun bi hia se yebeka ne apeni nyina ne pomesi ebre kwakwa yese na nsentem de obi asori na se wo gu ni yonku ehun efia tese wonda endwen hu obi asori na se wo ka bibi de tia eye ni yonku bia wondwen ehun enam so woni na enya enam se nipa na ya ade ama na hye no enam so wo panipa na nim guase wo panipa ne se ye nkwade do beka wode be se nipa ni nyina no wo beka na so ya da adwen hu se nipa no wo abusua ya da adwen hu odo se nipa no wo ye kra wandwen abusua ho a won susu na wo ba be se no won susu won na adwen ho se won susu benya abusua won susu ebedru mebi so obi susu ebeka wo ho asem ana a te se enkokoyie emfa ema wa de wo haw ebetimi abrodenti ena ama enede ensem a mede betu dwai di sei ena edikan ya mo behwa na sentem yi de Miss Bomb ene Efia Schwarzenegger womo ena baba ye the talk of the town wa chese dane da womo nsem eda apaso a womo eji womo ji womo me na akasa womo be den ebeto mojem den a chese dane da we ba mo aba be ka ne yonko ho asem ena we ena Jamie boy ena we na ye sei ena we na ye sei ena we na ye sei ensem wo dwen ho a wonte asem na ebre bi Miss Bomb ba ye be kan sem bi difa Efia Schwarzenegger so one nkraman da ne ho nkro ne ba ema Efia so ba abonten ebe clear allegations ayede atoto ne so ne ho enkone banana sentem crampo de Efia ensem ode ba yesef Miss Bomb ene ne boyfriend kokoda ye ene bium so Miss Bomb ka se on ne YouTube bank panyin Mr. Kwesi Amaben enkonkonkoda sene be ya wono nsoso no obenya sika ede ahwe ne ba ne ho nkone ba na ensem we bebeto edwa na afi de akwakoye se enwoma no mu emu ye de no mu krampo ma afia ba sese enam ensensem ekoso krampo no wenya 13k oni ho nkone ba ni chese enwoma bebre ema afia etontere ne se Miss Bomb epa wonka fefe na wono wode ni secret ebeba bonte na Miss Bomb so eteki to ni page so kokko kire ne se wono enya de se fefe no ba kope no betimi aka wo ka no 1000 obeka ne sa kope se Efia ebeba bonte aba beka eho ensem na enum na chese Efia ye no kokwasa ase wo ka ase wonka ene dey chese na natonado abranti a won dodo na ahwe ne ye bia ne se de wapopo ne hune ne kasa won susu se wo ye ge se wo hunu ne na sa time no Efia Schwarzenegger ni yonko pa no na ene day Miss Bomb ebeba responde to ensem wana se ono susu beba be backlash Efia no tornado mum eno kokofa no achese wode no ebebe si pinsie so se wono ebetwa emfa embo Efia Schwarzenegger na abranti yi baye ensem a wode to edwade abusuafo ese wani ensese ye ka edicho na nsem no ebi ene se Efia Schwarzenegger na wone na enam womu chi asofo so womu nante ene kokwasa ene na chese womu yomu womu sepe womu bi eba ne pem agro na ye nyese womu mienu bai womu ji womu me na all because of scam na womu epene no wodi etu edwase edrume bi se na womu chi asofo aso cramp no womu kokopie mu ewo Prophet Beduko bi asore edem ma chese womu kwa na womu kwa jisika ede afri Prophet Beduko bi ehon na ene chese Efia Schwarzenegger so wadi sika free so for Beduko bi ho na wa ba bonte na wa betwa ede abo Reverend Isaac Owusu Bempa na wo twa na dapa all because of sika wonya ede free yem papa Emmanuel Beduko bi ho na tata no so wo mo ye yonkofo na dan ye kan se no ma won takra se na wo mo etubo nkyerem yonko na me nkyem suban na ebia enie na chese bra na wo mo ebo a eno no na eno nko wo di tu edwa ese chese atendidi anasese de na ye nua ba Efia Schwarzenegger di Reverend Isaac Owusu Bempa tem ni nyina sika na ogi free Reverend and Prophet Beduko bi ehon wo sa echire mu na chese Efia Schwarzenegger no ankasa ne papa wadi 83 years krampon papa no what wo bishop ano na chese wo ye de wo ren hono se de be ya wo no susu no wo benya kakra ede ayeden akọ na no na ense wo beto dwa na busuafo Ghana fo dodo na ebu efu ebinum abobo o madwen ya kire emaya ne mienu Miss Bomb Efia Schwarzenegger ene ebinum so abobo o madwen ede etia na natonado na sei ense no ekoye busuafo ye hwe ade ni so wonu obi enya entokwa wonu obi enya akasa
does it mean say was a won fa eye na busua sem na busua ade na busua fo ekomu emfa ememetu edwana there bi o ase enkrofo yi ana se yenua no mu omo ye omo te se de ase nkwala krampo eni se adwuma no akwala krampo nkwada na che se wo mo ewo eye under age che se wo mu nim hwe krampo enya de se wo mo eko a ba ko de ne maame din ba ko papa din ebeba ba betum se bia wo maame ayese wo papa ayese wo maame ayese na papa ayese na so penifo te se mo na muti ho no na mutimi gum ho fintimi to the extent se mutimi kofa eye nipa na busuani esade ni besim da bi woni nipa na enya na na busua na enya oh enyo be bi wo ho no ma ase ya soso nyoma so ama che se eya ye kan eya ye hyi eya ye bufu ena mo se wo mo ya obi kwakwa akohwe na o follow na wo tie na wo twabo na we ye se obi e pet like insult na intendidi e be free ba ko ha ho a che se be ye hit e dia ma no no de baba betu ni page so na che se wa blog na no so a trend na che se na ni agi na no ano no ba wa dwen ho hunu se ade na e betimi ademagi nipa no na nyoma bi ananse den da bi o penifo na like say no as a Johnson nyansa na boy and said the Johnson aba akoko na said den che say wo dwen ho a wonte eye ase wo dwen ho a wonte ase na me hwe eye mesbo so a wodan na die nansen a etwaye anka wo die yenim se wani afi wanyini ewo eye abrabo emu eba na enwunto mu a wani afi eye na natonado ne eye afiasos ne gapode anka wo mo embe wo babia anka wo na wo se wo gina mu te panyi a na ni afi na wo ma enkwada no se ko mo gimi a wo na wo se nka wo nya da won tia wo mu na wakwa fa 10 person na ba betina entokwanim se wo no enso embe du obi atem all because of say one person obeka na wo nyansa se panyi no na ewe hefa unyansa yenim se ye wo ye panyi ewo wo montam na te se we hefa den na wo dan de ama ye hunu se wo no wo nka wo mo enti na benefo ka no se panyi wo tine fie e ma nkwada ewe na nka ye bu na nkarefo a wo so panyi no wo ka wo bi because wo hwe wo mo e ma wo mo edi bone no because enka to na do ka na nka watia no ana se nka nye kwan kwan so wo de no bo betina ye wo fie se mo ye life e de edi ye ba kwantem na ku den pam e na wanya e de afrim na ye afia swasnega so se enti nka eye mesbo so obeka ye e na wan ka hwe wan bamba ma me boso na nka wo so na nka ye de enti wo so wan ka bia na nka ye de dan na te se obi baba be kan wa wo so baba be so wa no aka bibi e de afa e ho ana ada eja na ya na so wo man mu ya na o te like ha ye dia mo mpa na omani mu emu ye din a aya na mo mpa na ada me da mo pese entokwa enso na mo ye we nyina so amosa ewo nkwada no nyansa ben anasa ntete ben na mo de ma nkwada no ewo fi nyansa ne ntete ben na mo de ma emabu no so wo mo so ensu enfiri mu a mo ye di kanfo no because mo na mo ye role model mo na mo ye eye leaders a wo mo so ehwo mo asua mo a enchiri ma no se mo ni wo no mo a wo mo so ebeba babo wo mo bra se de mo boy na mo di sei na start a e de na mo hwehwe se enkwada no so wo mo wo fi wo mo hwe mo no wo mo fam say mo fans mo followers again na wo hwehwe say wo mo so enye ehun be nya say yes mo ankasa mo ntum hofo a de nya yes akwada tufo pani tufo futu no eba wo mo say wo say wo nya de wo fa bibi mfo ya hwe mo ase nka mo ye mpanifo wo say nka mo amotimi ntina na mo ndwen ho nanso sa mo nya de a ene na ehun be nya say binom so de wo ma no den ebebetu ebraso mo nya sa nkwada gro na mo de because we emfa nhira bia emfa nyansa ne ninde bia do nchirima no ma wo mo so nsua bibi pa bi emfa efim abusuafo wo hwe mesbel say ye fiasos nigga as say mesbel sa ko facto na do din na ba besim ensam no say daniel free wo mo so de wura abusua mu as say ye ka obi abusua ho nsam ne papa wonya aduane de no ho nkro ne ba no nnoma ne niya da na din na so betimi aka fam afuto be na wo de be mo na den na so be susu say wo mo enye emfa emboa na embre sa nyoma we nyina as because they say omo ya ma ya hunu se ayonko gro krampo no eni kwan se nipa krapo tiri ase a wunya bi efri asase yi eso for adwenche ebra e otuma GH comment section bi mo like videos na share all the social media platform betimi follow ye we IG page atuma GH_media e de APS kapadasane ye besane share the major prophet kum chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden
wo behwepe na waye subscribe wo subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame shira na ewura Too Much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.